Omunyeshenjero kazo mucangeci Caroline Kamusime muhwezi nagamba ngo nawe hina bamuhwerireho n'esente ziri kwika miliyoni 5 ezikoresibwa kugura ibikoresho. Orutindo oru nurugite byaro nkaha Muhonga, Kitojo, Borume, Nyakagabagaba hamwe n'ibindi. Aha bwo kuba wabo tarabiraha uraza kwetorora kabimbiri ahantu kuza kwambuka ku rwasiri kwambuka hanuya ushango likoze sashiringi umutwaro gumwe n'ikicweka kandi aha wabura kurosinga endacika 5 nizo rashanga za kuyamba okwambukira hanuya bakwatanise na MP witu batukorera urukuto kugira ngo umuntu yaba arazo mu kikomera araruga cyoreza araza rushebeya kimuwereho na munonga ashonga yentasya yo muntu wa hansi. Orutindo oru norukira kuteganisibwa munongo mbwire bw'enjura kandi abatura ecyo bakozire n'ecyo kwetebekanisiza butateganisibwa ha murundo ogu. Atari Caroline eti mazima gwegwa wira ngeno abantu bebata kugwamo mayiko muntu wasitoje umuntu mafire yarugwamo rushenyuki ngeno hato obugwako gwatwaza kwanguhigwamo kugira ngo imirimo yitu egendo mu misho. Omugandi abebembezo mu district ya Panyangabo bacwecerize ibintu byone biryo mbishara nkagumwa ha muringo go kugariza ibyo bahango mu district eji. Abantu bagira ngo okurwana sabo bona baryo mbishara nikitekwa kugumizamo. We have been telling the people since last year that they should move out of the wetlands, but has not been possible. Beto abantu bayitu habwa okugumanganiza emito yabo genzere maiso balemera kubiha. And there is a directive by the president of this country that people must move away from the wetlands. Kandi kutandika omwaka ku 2022 tubayire tuli omuka kuyege yokurorangu ebyo bahangwe bisisirwe byona twabikoraho tugambireho n'abamumbatura Ebyo emuhogo ebyo kulya nanga kabeji green pepper ebinene mutwikiriza tukore tulimemo. Ehureje neija kwikoma gombo ranka rwimi Bohesi hamwe n'endijo myanya. Amakuru agagasha kwa Job Namanya na Gilbert Muhanguzi.